o te patalo fatu sa moa I lau whaafonga I le nei vaenga o le aso. O le aso la sapa ia le nei o le lia mātou I nei Amerika, nei California, o le aso sa. Io e le tātou tia whaingoina tātou tu ai kirsiano o le aso sapa ia. Io e leo le sapati anafi. Ala sapa ia le so, ia o le so foi la ia o tu sisila mai, ia ele masani no u ele levana o na nei o le sa whamantunga, sa whaifatasi whamantunga le matu whalilua. Ia, na umalea ia, o na matu wole il matu lava fatsa sa whaiaile matu tona I o leso sa tina. Leanga o lea e usufono ma matu whamawai me au usufono le matu e karesia e a mata malanga I whaongatono nei vai aso. E menara le tote vai mai ia o fufa mantunga ia sa whamantunga. Ele pima ne fulo sa whaawa watu e ia whaita tu por kalambe nei aso sa. Le ala e le ese mele ngai na me I whapia fu isi sianga sala isi silo sau o fusa o whamantunga ia tu e whaita tu por kalame. O le aso tolu, numera tolu le nei masina ia I le whaitaunga o aso wha le masina. Ia auto sisila mai o lo tau whaisi ti leila I titi a te ropulan mele wha le tonu o le tatu system. Ia e tatu o atu no e whaiwhai a le lei. O leo iri tatu insinia na o tatu producer whaali lua tele ia nei mate whaatasile nei teimi. E leo I nei tatu insinia whengofia no na ia ia mai ia tulang umawhapena. O peo nei upurua lua ia amatai le tatu tautua ma le tatu au unanga. O le nei aso sa, whamanu atu manatu foi pio e le whaisa tu por kalamile aso sa, pita ia na le whataunuina na nafi ia o na o le por kalamile le matu e karesia na nafi. Ia, le ngate na au por kalamile fo ia le mawhanau, mo tamiti fo ia le high school, ia, le latu por kalamile ia pina mai ai, uma le matu kalame fa le kalisia le matu kalisia ia nanga ilola ia le I por kalame fa nau I mea o waonga. Pio le mea nana le isa tu por kalame na fi. Ai ua te le ata tu mta ua e au ina fi tano ina. Pio le mea na ua lotu ele ni teimi. Ma ua ele le matu na umatu le fontanga fa le masina le matu au lotu. Pai le matu to na I mo naitina ia ma matu tau ma vai lo ma le matu au sfono e sunga le whawhengainga ia ma le malon fatua sunga ia Samuelu aftiti ia ma fatua ia mane ia e mese fo ile sunga le o ia tofa a maramo fatu ia ma fatua ia balu. Ia, tainane foi ia le taiti a kono ale matu I kalesia ia le tō whā ia nā mulau ulu fiso le vasa. Ia pio le au sufono le nā le matu I kalesia ia sa tuu o te aru o te usufono pitai ia o lau appointment a lau cardiologist ia o le aso se fulu ma le malu. Ia ele mau ele faina o koe rush mai nei se no yo mafo angare na ua le fa tau inai ia ona e te ua latu sisi Samoa io e fa le tonu ai ia ona o appointments na ia pe on mafo angana wala o le anga ia o mau sfono I le native sanga o le temi mo mua le nei o le matu fo I fai au e toi fo ia tuai I Samoa ma toi wheloa I le ngato le kalesia o na ainga o na wō ia pi o le mena ua misi alo fai fo I sieli fo I masia la whainga malanga ia o na I leo te nā male laina ia whengai o pepa whengai male nei tunu
ia o lona whauunga e whau ua ele matu whaiwhiau i le tausaga ni e mauai sa tau whau o tausaga tia nei. I tai o tūlanga le nai le o tuina ma le laina ia le la ua pule alofa le atua ua sero me uma ia o mwhaifoi ona ia le la o le a whaimalanga tuai ia ma whau ua iloa lona whauunga e mauai lana whasa. Ia o tūlanga na mō re silafia. Ia ina la le tau te wā mai ei, ia i le masani no u la e papa e atu whapeni. I le nei i tatu tautua ma le tatu unanga. Ia a o tūlanga ioe wha auro ia ioe. Ona o le matu ia la whaimalanga atu mō le lua vai aso. Lua vai aso ia o aurale ua tu mai ia le matu ngā ruenga ia mō le tasi ma le awha vai aso. Ioe. Tasima na whawaiaso. Le matu tamai e kālesia. Ia i te o te wawa ia mo se teimi le tu mau. O le ana ia i o le whiau. O leo o te nero o te sau o te tilo atu le tusi whaita waso le so. O le amere tusi whaita waso le mātaio. Ai le whaongaina le matu whaiwhiau o le matu whalelua sana whaongaina le sana ria whaongaina le tusi Ioane. Tusi Ioane. Au o whiwhifo ila e usul pesele. E tau tala whea ngai e le whiau. Ia ma tusi whaitau o le nei aso. Ma le pese na usu nai le matu na taita ia i le sunga i le whaiwhiau. Ia Petero ioe, sona whera Petero i o le whaiwhiau nā lo ia tausia, ia le kalesia le vai o le ola. Ioe, Petero tau whangu, mat whatua, ia o la ua le na san launga la i le tusi. Leo whiwhiat e toi, ele i lewa uskut pesile, a le lau toi usu natu. O nei pi e tala whea ngai ma le tusi whaitau na tusi mai e pesile. O mai ile nei vai puna e ono fosala nei. O le puna o le ola uasu e na e Yesu. Fa'alalanu Fa'alalanu to te mana mai nai. Fa'alalanu nei ai to te wha'amamari. O mai e ua fia inu o mai lava. I le vai e ua mati ti valama ave fua e le tawai a feinu a feinu to te malili e ai. A feinu i le nei mai to te malili e ai. O mai lava e taua so e mama i mai vai. E whate ai na uma mea to te leangai. O le toto o Yesu. O le toto e mawai le filemu. O le toto o Yesu e mawai le file awale
Masalotalo loto tele mau leali ua fa'amaoni na tele tulia oto lona lofa lona lofa eleliu e fa'ababa lona lofa uatumau eleliu e fa'ababa Nia tua tu tasi pa iai o lo mātou tamā pa ia e tu tasi o le atua mamalu o le atua mamana o le atua ofo ia o le atua o le aise amatanga i le aiso na ngata o le atua o le olefa ma le omeka o le atua leo o le atua na te taita i le soifua ma leo lau le tangata a o le atua fuafua e o mea uma le langi ma le lalo langi ma mea uma o lo tumu ai whaftai loanga le lei au lia ma le mania le asolo na tolu o le nei masina i le whaitauina o lo mātou wola wha le lalo langi whaftai i lau tau singa malu whaftai i lau puipuinga malu i lo mātou wola o lau tau singa i lo mātou wola i mea ai o vainu o lava o le ea mana vaina i aso taitasi o mana onga o le tangata e te whaafeiloa i ai lo mātou wola mai ai lo mātou wala e le tae au le ta oto ifo le pō ta mai whaafetai i mea uma whaafetai i le nei aso sa mātou urufale ta leia pui ma pā malotoa o malu sa o malu pa ia sa ta leia o ni whaitoa e mātou urufale atu whanongolongo i au a fionga a o te talai mai lau a fio e ala i au a fionga e tō lau mai e lau au whainga ruenga whaftai mo le whi au le nei aso ta ape tofu le ia tofu le manu masiana ia ma lele atu le tua sivi o tali mai lia i mātou o lo o tali i manuia mai ati oe ta mai whaafetai tele ia a fio mai o rua nganga pa ia e tau tō rua soaswani mai le nei aso e fe soaswani i so mātou le ato toa se vai ai atoa mea uma i ati oe mātou te malolosi o na ua e mafuta mai. Mātou te lose mea ina ua e whaatasi mai. Mātou te loto te tele na ua e le tūla foa i mātou. Ia, manuia whi au mga ruenga o tutoe o le nei aso. Wha manuia ta mai le usu ngā whono lau e ka le sia o au. Le ngata i tutonu o le pūlenga manutanga ruenga i Amerika, wha pena Hawaii, o New Zealand, o Australia, po fea uma la volo i ai ia le au whainga ruenga ma tangata lo lotu o le e whakasa. Ia, whamanuia, pui matia lo la tuola i le ami atu ma le toe fo i mai, whanua o lo o whaimo matu tofi. Ia, talo mo lo la tuola, ia whataunuina i Samoa, tanoina o mta upu e ati ia e ai lau fe au malau ngā ruenga. Toe fo i mai ma wheloa i le manuia mai ati oe. O tiu te mawhaiva o le nei po wha ato atoe oe se le ato atoa o lau o onga. Ia, tatu malau fio te ia o fo i teimi o tutoe. Tō whama, wha tō whama. Toe wheloa i se aso mua i lau lava pule whasoa. O te talo tamai. Ui mangalo mea uma i toto pa ia pi ono matu wha manatuina le nei aso. I o matu se ma wha leto. E siri musalo matu ngang whaftai i awa noa ua e au mea. Matu te manatua ai le wha auratanga na e tapena mo so se tangata.
I lou lava suafa Iesu o le mawalaau ai. Amen. La 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 la. Pese se lau lua tasi. Leai, se lau lua tolu. Se lau lua suma tolu pese I tutonu o tus pese. O mai ile nei vaipuna. E o nofo sala nei. O le tusi e Ioane. O te ele levan mautuna o taruna ele tapulea. Ona o lesa Pea o le tusi faitau aso na o le so pita ia o tusi nan whaonga ele matou. Tofi o nei aso. Ne sunga ia pe tero tau whangu. Sana ia tala noa ai ma tau whai e tala noa I le tā ua o le mole meo le ngata o le tua oi tangata. A o le mole meo le sacred space. O le ba. Lea tatu wa ai palangi pita o whentatu wa I o le ba pa ia. O le ba tangata, o le ba tausi. Iwe. Piu inasa anga iai I le tusi a lela whai mele peselea na tatu pese nei. O o le whaasino manga o peselea. O le tusi tonu malen whaonga mat whewhi au nei. Ele whewhi au le bai o leola. O le tusi o le malanga I Galileia. A fasili. O a mea na a fie le malanga lea. E te le a fasili fai I le malanga lea. Ai se ana whaatatau ai I le tusa o le matau le la anga I le spot se lea. Na le spot. Ele I whaapena whaanga I lalo o se la au I se mea Paulo. Ele I whaanganga I fo le malanga I Galileia. I o le au so e whaawau nisi vaenga o le malanga. Ai se mapuane e sui lalo se Paulo. Ia pe mapuane se porotito se fale. Pe mapuane I seisia mea. Ai mapu I folava I le mea tau o le vai. O le vai eli. Ia e. Koi nā pina mapu I aile ia le faola. I le tu sa o le mata o le la. A whamatala la ia le malanga lea. O le malanga I Galileia. E le whapena leo malanga le aunga o le mea lea. Ioi. O le au. Ioi. O le au na te whaamatalaina. Le soifua wha Iesu. E leo whaamatalaina I se Paolo ma se la au mawhala. Leai. Leai a se isi mea na whaamatalaina. Na whaamatalaina I le me tau o le vai. O le vai eli. E whaamatala I le nature, le natura o tangata e tupunga mai ai tangata Samaria. Ma tangata Iuteia. Ioi. O le tāua I o le ato toa. O le tangata e tau alanga I ai o lona pi wha nickname o le Eli vai. A kopo.
pe o tasi lea i ngoa i loa i a kopo o tangata eli vai. Eli atu lea vai. Eli atu lea vai. Eli atu lea vai. Eli, a fai mai lat foi upu se fulu to tilo sto le pese. Le fai mai lat o pese. O le Ioane fa a olona foi pusu fa. Le la foi tau inatu ile tu spa ia le a tol se fulu mar fa. A o se inu ile vai o te avatu ia te ia. E le to e fia inu la vai ia. A o le vai o te avatu ia te ia. E a vea i totonu ia te ia o le vai puna. E puna i lunga i le ola e fa vau. Physical water and a spiritual water. Pe o le whainga malanga lea, e au tele taulai uma i eile wa ai le chapter atua lea. E whaamatala mai i le ese senga o le wa ai o le tangata i lo lato vā tua oi. Lea le whaamatala, this is a conversation between Jesus and whawhine lea. Fai mai Yesu, ia se Yesu mainga le nā vai i si aura se iu. Fai mai le tala le tamaitai. I te sila fia fo i e oe o le iutaia o a ura samari. Ile ave ia tala noa i le meo lea. The sacred space. O le vā. Le vā upuna le vi a vāna le lua. A le whamatala i e whawhine. Se whamatala mena whatu e tā ua le wainga lau tele le chapter ato. Mai e lona matanga e tau i. E whamatala ma i ati oe ma umatato uma. Ia le wainga lau tele le tustala. Na mafua ina manatu tustala. Aisea i le spots lea. Le mena le filo i se simea. Le mena le afe Yesu si Paulo. O se la. Sea. E iailo na tāua. E au noa lo le vai ma le soifua wha le ola o tangata e le soifuanga. I lo natura wha le soifuanga ma lo natura wha. Mate tatu. I le anganga e masani e matu i sa mo Yesu ia. O le ola i le vai. Ia wha so o ne ma le tau mawhai ale maloe ina ia sefer swabai. Ai atatu tilo le ia mata pu atole tau te va ai mata tilo le sitting tam fai tali le upu le fesiri ai sia why ai sia le mafuanga ai sia na malanga mai Yesu mai Judea anga i Galilea. What's the reason? What's the purpose of that trip? Lehan mafuang. Tasi le mafuang tawa. Because who knows? Maybe he is going to meet somebody to a special spot. Well, it's a tawa malanga. E tawa. Taua tele le malanga pe a tilo e te vai. Langa le mfaila na malama i le pes. Paule me fascino pesene na meni. Ole a foi. O tuspa ia o tala tuspa ia na mau mai pesele. O mai ile nei vai puna. O ile ni Ioane le sfuma fa. Tato tilo le Ioane sfuma fa. Ele ma faina fa matala le foi upu le sfuma fa ia te oi ma. Na te au maia le sua malie o le message lea. Tau te wa ai a toa maia foi mo tau le fai unga. E au maia le malama anga a toa le sua malie o le mea o le tangata malanga. Al malanga la Yesu. E alu le whainga malanga. E loa Yesu lea ia me to ai le malanga. O me e la pea e whainga malanga, o me e whitai, lea la pe umala i le vanga, whitai ia i le, loa lei, a when whitai ia i.
e le i fetai i se taimi a tūlanga Paolo o le aso. Po le tae au sengi, po se taimi ua whaifo le matau le la. Feiloa ia ilea, i le tū tonu o le matau le la o le tau vevela. Fai tau le leie e Yesu. O le tū maanga le aile. E le e usu pō tangata i le vai elilea. I le eise si alu i whao au. Nā lana o mai wheme Yesu lana uso. O e whao so wafe mai ili. E lo le Yesu. E iai le tangata la te whetai ai. O le alfa fine. Whai mai i halu e halu. Halu e whailo te orua e te lua. A whai mai tala fine. A e se le ai. E le so te orua. Wheme Yesu i oe. Halu e whai te orua to a whato o lima pe to fit. To tai to orua isi fo fine. Nai to te o mai. Se i o avatu i ai le vai o le ona. So in other words, Jesus gave himself to the woman. Wa ofo atu e whawhine langa isia. Who is the living water? Who? O ai le vai ola le i tanuanga lea. O ai le vai o le ola le i vai mai Yesu. O le vai te au mai nei le vai eli lea. Fatu fai whare mera whawhia poto fine. Whai mai. Wa e oe ma le matu ta maa. Na ia eli le vai le nei na matu wheinu ai mai. Le ala le si vai le te whai mita. Pita manatu ia le tina. Le whawhine Samaria. Le to inga vai le asua ilunga. Io. Ai whai mai le tala Yesu. Exchange ta vai a mai le vai na soin. Le vai o te batu. Wa. Uia. Jesus is a living water. Io. Fiauna e tano ai le tofi o matu. Le mea o le fesili atu ai pe au mai i le mole me e whaamatala mai e le tamaitai. E whai atu iai au mai le ese senga. Barriers tua oi. Ai le ole aunga le nā. O le whi au atua lea. Ile ole aunga le nā o le whi au atua lea. Ioe. Where Jesus tells a Samaritan woman that his living water creates an eternal. Tusa le taua le tatu vai tatu o le mea o lo tau mawhai. O le vai e o lai le tamata. Ilena o mea ai e o lai. Ioe. Ilena o le tatu whape, ilena o le tatu wola. Io tatu a ai. Ioe. Taua ina io tatu a ai. Ina io tatu feola. Te whapena umale vaile au mai Yesu. Once sata mai tai. Once sata tu te talia a Yesu. O Yesu o le vaiola. Ile au mai Yesu sisi me pau ale me mai Yesu ia te. O ia na auina mai. O ia e maliu matoetu. O ia o lona toto e manuia ai tatu. Mlean tatu whenua ne whamantu me le so. Ne tu te wa ai mai of. Ia, na. Ioi. Ne o sau e wha awau atu ai ia le tatu porkalame. O le ne so manuia tele. Ia usunga fono le whakasa i le ngata i Amerika ne New Zealand, Australia, maso se mea. Ia, o le na. O le tau o le whi au pei o na au mai mu tatu i le whainga malanga. Na i o tatu loa. E le tutupu fua mea. E ana na o malanga. E iai mea e whia ngai ma tatu lungo le ala. E iai lo na tau unga. So se malanga la whai iai o na tau unga. E iai mea, e iai ia lape ma lape lapea
e whiangai ma tātou lungo le ala. E tu ia le vai lungo le ala, tātou te ui le vanu, tātou te ai maunga. O le tangata whai malanga, e whiangai ma puapuanga. Whiangai ma tangata whao mea o le ala. Ioe, e whiangai ma le so wao le vasa. E whiangai ma mea lava. A ole o ngātu tono ia whai ngā malanga. Tātou te o, tātou we are having that journey together from the beginning until now, until the end of the year. I le whai ngō whie le tātou whai ngā malanga. Tātou te whetōtō ai. Ioe. Tātou te whememe ai. Tātou te popole. Ioe. Tātou te whetui ai I lungo le ala. A o le mea le au mai Yesu, whai mai a Yesu. A au tō wheinu le vai le te taumata I mai a. Tō te toi wheinu fo. A o le vai o te avatu. O le whai ngā malanga le tātou te ui ai. Tātou te ui le whai ngā malanga o whai ngā tā o le ola. Ioe. A o tātou ola ma o tātou wheinu e tau mawhai le ola o le tangata. Tau te whioti. Ai a o tātou whioti for during the journey. Ai le o mali lie wha lea nganga o tātou roto. Ia. Whai maranga fua tātou. E whai maranga fua. A o wha manatu a Yesu le tala lea Ioane. Tusa po lea le mea whia ngai ma o tau le ola nei. I o tātou loa lo tātou wā tangata. Aisia, e ona I le atua lo loa mua mua o lo tua oi. E sili atu whai mai le atua. Alu, tu urau taulanga. Aisa ue alu whale le mua mua lo malauso. Ono, ioi. Poringa naro sa tauro. E alu au tawha mua mua. And then, upright. Na, o le whaalo te lenga na o le au o le mātou lau lea te tilo iai ana nei. No whai mo whaano molongo I le taua le au o le sunga I Petero sa tau mori o le nei aso. Ia, au o te ila lo tau sau e whapea au o tu se whetau aso. Au le ila ese le po sana au au fifia. Langa nausu fo lan matu pese lan nei. Ioi, tau, o ema, o tātou o lea e alu le kātou journey, ne whai tātou whai ngā malanga. Ioi, whai mai le malanga, o le malanga a Yesu monso, e ui mai I utaia, e anga I atu I Kalilaia, o le malanga. O le hatwha moe o le malanga, e whia ngai marfia ai, whia ngai marfia inu, e tau I misa I lungo le ala, ioi. E fe ese ai, e fe tui ai, e fe loto le angai. Ina ua, tātou na nau e inu le vailea. Le vailea eli mai le na puna ifu, le na puna ai, le puna mai le vai puna. Pe tai o le vailea fai mai Yesu, au tau fe inu ai. Ioi, o le hale vai, o Yesu. Tātou te talia ro le vailea. E uia ino tātou whainga ngai ma whainga tā o le whainga amalanga. O le mea tuturi loa tātou, o le journey tātou te o'o to the right destination. Ia tau tātou I le taunu unga pe a whaia tātou te sāwa valia I ala lea I le whainga amalanga mo tātou loa talia tinga. Ma I o tātou loa au tawha o e ma. Pe mai lo leo paulo. I oe. Ta mo e atang tai lana lein. Ta mo e atang tai siana lein. Au ole au tilo fue au tawha. Nena e lawe lawe ai. Ia matu ulu ai. Ma le o tātou le tini. O mai le nei mai puna e ono fosala. Nei, o le puna, o le o, la uasu e na,
E Yesu paalalanu nei iai, paalalanu tō te whaamamai. Ia, ona na, ioi. Whamania tira mai le tua i le lona sapa ia, i le masani nu tautua tua ia te oe pe tai ia ona sa misi le tatou tautua male a onanga nafi ia o manatu ai se i wha wau i le nei maenga o le tautua. Ia, manatu sa moa o le ua a songfua nisi o le tatou atunu o sa moa o le songfua le so. Ia, o manatu i whapenai New Zealand ma Australia. Ia, a o matou ne whato a matou le aso sapa ia le whato a umani ia matou whamantunga ma le aso sa ia o le matou anga i no watu tatu teimi la tari tu la fitu te fitu ia minute ta le tu la fitu ia ia nei matau tau mafua ia no sau o te leanga isia vai aso lente ni no pisa kuia au whawhetai la i le tua lea la ua tau ane ai ia le Samo ma toe au mai ai le whaasaonga o lea se i utango pia au mai le whaasaonga ana utango whaau talatu ana utango whaau talatu ia le tūlanga o le whaasaonga mai i le so upo le malo ia po i lava le so upo le malo po le li i o api o le whaau talanga na au mai o le so upo le malo o whaau tala mai whapea whaasaonga o la fonga ale Samoa Observer e winga i tonga fitinga o le pale mia i New Zealand ia September 25 no pespese tu i o whaangolongo i le aori ia o le tio ia langolangoa tu le epa ma le hita pipi o lo o avatua i sona tu langa not only a challenge i le tu langa tau whaaleanga ma le tu langa tau whaavalea o lo whaia pea o te whanaunaua ia e mai whea ma le lilo Kanata ma le lilo mafi lea mai Australia o lo whanaunaua awani whatupua le bevesi between us le vau tato a sacred space tato vale lei ai au no tau sila e au no tau sila fia ile ese senga ma le quality o le tatu tautua ma le tatu o unanga na el pino fai atu o tele i mawaina ia se mo se meo se whaka o le mea na o fai o kango I recorded io tango play lungo la u TV I record la telefoni io le whaka lea no me lo le tango to vi vai atu le tu se sile mai ai le pepare te ua tu te ule manino io o lo u fa ina ia mafai ona manino malama au fa fetaila ina ua pesepea o te ilo vai tu ai so lo lunga le observa
Io ai so lu mo observa ma fa matala mele observa e mai foi la observa se sei sini io pa wala mena utau tatala noa pe fole le no fatu langa le utu o mai o le fesili momo langa le no fai atuana over ai ile upu papa langi confidential io sai lalo ile footnote o le fakale so e wanda lo toma lo mafufau a fai e confidential ngi mea fa fiana mai e le tioia tu si man milite va o tu ele se mo kango handwrite afino fa ku tango fa ngar telefone e record dai mai le por kala mere ile o stadio io no tilo lo ilanga no na va ele li ilunga o langa ma vavele MOS vavele e na tele i fa pe fu nga ke discussing mai fa matala mai upu le upu io pa wale le mea le fai mai wa mawar pelo o upu i ele le pe ona uto ya ia tu ia ina ia mafai sa mo ona uto sila ile se senga o mato o nanga io o tele fa tupua se tala o tele fa le ina se tangata ai o te attacking io tangata na latu a mata mea il mo to fa se talo sia la io ela ori ia doe au mai le la ua au mai le apo le tala ale malo le la utango e fa tau atu fa sa onga government of Samoa fa sa onga o la ponga ale Samoa Observer e winga i tonga fitinga o le pale mia i New Zealand ia se tema lua o lua lima le pe ona uto fa fonga yo fa la ori ia le tio ia lang long ina tulepa le leina mai fa fonga mele lo tango to e feta wat aso sa tolu me lua o wana nafi o matou le ufto aso tolu matou mai o le sansa wale message le fa wana nafi so upu ale malo o la fonga ale Samoa Observer taluai nei e winga i le toe whaolaina o vai ngā tupe ale pale mia. Sa wha tupe ina ai i ona tonga fitinga i New Zealand ia se tema i le tausanga na te anei. Oni la fonga e se ma e le wha amaunia kanata, mai whea, mafi, wha fonga le mai. E reni upu o upu ia, o upu ale so upu ale malo, a mai i le malo o Samoa. O lo sila fia ele atunu sa tu uvaa fa nati e se atu le tai o le malo mo tonga fitinga fa nati i New Zealand ia se tema lua o lima taluai ona o le fetu na inga o tu langa tau tupe ale malo i le nataimi ma le vave mo o mia ona malanga e se atu le pale mia mo ona tonga fitinga sa ia pina ngalo ai e whaatupe atoa e lona a inga pa sese o vaalele, ma tau ona tonga fitinga, ma sa whaapena i loa o na whai. Whafonga vaalele. O ai a inga o whainga whaavai ale malo. Lela i e whaka lea na o whaitau inate, uma whai o tau tau whaitau atu le whaka. O ai a inga o whainga whaavai ale malo. E anga vaa le pale mia i tonga fitinga, masiaki whaafomai i New Zealand. E whaatupeina atoa e le porkalame ale malo. Mo ngase awina i whafo mo tonga fitinga. I levala, sa whaiunga whanoina ai e le kapeneta ia se tema o le tausanga na te anei. Le toe whaolaina e le malo o vai ngā tupe uma. O pāsese matau o tonga fitinga i le pāle mia. Le whafonga le, peitai. Le u peitai. Peitai, i le toe taliu manuia mai o le pale mia i Samoa i a November o le tausanga na te anei. Sa ia whaailoa manino ai lona finangalo i le kapeneta. Ua maea o na tutongi uma
ona tonga fitinga ma pasese e lona ainga. Whafonga mai. Ma ole aia le talo sangaina, le toe whaaolaina o neiva ngā tupe mai le malo. Sa ia whaailoa whaalaua i tele fo i lona finangalo i se tasi o ona fontanga, ma tusi tala i a Novema o le tausanga na te anei. Ina ua tā pāso na finangalo, i le nei ma tā upu. I o mai i le aso, e le i toe whaaola, ia whaafongana. O sa o alala o tau mate ale no whaatu ina ua ulaua ina tuna pepa le anak i le aso. Really, le lau sa o le lei ala o tau mate. O tātou ina ina. Tau te le lopo reimburse pere ai. Ia vai lale umanino. E o mai i le aso, e le i toe whaaola ina, e le malo, vai ngā tupe, sa wha tupe ai pāsese ma tonga fitinga o le fionga i le pāle mia o Samoa. Au tau whawhangafonga au tau i le mawhatia o le ainga, le whanau, le whaletua, i tua inga a le tioia, le lile o kānata mai whea ma le lile i Australia o mafi. Tatia ia tula e pā mai foi. Fontoe ma waile toi tau whamtaleina nā tangata o le latou whaiva o latou tiutia ia. I o Samoa. Me leo toe na toi sa langa o fia o leo ua tali me le sa ua vatua i lua vaiaso ni intu. I oi. Ko sila tatou Samoa i le leanga o tangata. Ele whapema ke whaiako o whapema tu te tau selu i le whionga le li pāre mia. Tu te lo o tau ia tu te lau, tu te mai le li ukuila e king pelo, e whaai ngoa le pāre mia o Samoa, king pelo. Tau langa mai o tau ia tu whai mai o le mkua pepelo angi pāre mia. Lea se kala o kou i le melea. Lea se whamatalanga o tau i le melea. Mus, the man, ma lo whārtai, tai so le maftamai. Lea se tala o tau ia. I le mata utia o le tautua, inga leo o tautua ia. Leo, a le lau tango toi whalau, watu le whaka. Whaka le, vai, i leo taipinga lau whaka, no makua o ongo a handwrite. I recorded with my phone, o kilo i, koe handwrite atoa le whaka le. I loo mawhauwhaunga. Whai e confidential. Whawhen kupu melea. Sa mawhawhen kupu melea. Pea whape sa ore upulea e ka kaunga malu puipuia mea. Ia, isa ule whasamora ta mai whasamora upu whaparangi confidential. E ao o na malu puipuia. E le so o na sa ngole i eisi tangata. Sila lau tu sa. O lona winga. Ia la ka ngaka kule e pamale e ta pipile ko kongo ngā duenga ngi ia malo. E vai a kua o maka ki kele maile upu confidential aua whanua. Samoa o tau whawhongwhonga mai. E lena tutu di lole melea langai whamuni mole. E leo kango handwrite le pepa lea. E ao ina o whai loa li atunu. Mea o lo whaia tangata nei. I o tau maridi. E lo i hau se whaka. O mea o kango vikodi lau kelfongi. I oi. I ngā sona ngā whaila ka kiwaka e kau. Hai kau kira kau kusi lalo. I oi. E sea. Ule mkua o mea. Ia aua Samoa ni o tofa. Ele whape, ele aua whaamsele upu le ai. So le se o kaku e kaku ke au i o kaku kai kai. Ioi. Ai sipa lo se tai mai lona tai inga o Samoa. Mea ngā lenga, ngā sui ka ngā kai le kai mane kai kai. Ai, o le whi au whatu spa ia, le tu te vai mai o fo ni aso.
So se fe au fatu spaia. Yo tatu wava yo tatu teta. O e tilo to e hava yo e. Tule epa ilona teitai. Se mea. O to va ai hava limoni ilona teitai. E pagaka kai hava limoni ngalong kai kai no ngai kuangai. A olona pale mia. Langa fiu fe alo itala. O le la teitai le mfontoi. O i la tong tule epa. O le la to teitai. E uina la titi. Ia le pale mia. Ia tule epa. Usta. Usta ia mfano mo lang isya. Lang olo to teitai. Yo. A le fakale le leia ona uanga ia tu mai mene. O le i male version fa papalangi a mai le potilan malo na fa se ia malo le newspaper le ale observa male la tu inga le o le tu mai lunga le vaenga la fakale no a o tu mai lunga la tolva le private jet silena le tio apa u mau blalo so le ranking we yai yo so te pai se te mile vaenga na le vaenga tusi ta tu a no fotu le pam tu ia le malo no alen pa uva pe yo te pai se te mi ai o ma tu te mau is le mele to te le o la tu te lang ina le pipi ye o la tu te lang ina le pipi la tu te lang ina foi tu le pa yo au ma to fi nau I point ye le ina is share ma tu lang yo ele mafai ona la tu pitinga mele yo o le mela le te fai atu ai ia o le na mana ia foi confidential is always a private documentation. It's a private document. Ele te tauna so ona o le lavala e ana fai atu samu elo ia u se fakano tango handwrite la fakale ia tia upu mal fakale na vai la vanga ilunga le ia tia yo in my own handwriting yo leo fai lo atu elo ia u se faka langa isia ele isa u tangata o liki me se me ia tia ai ola tar sanga samoa se fa mo se isa ilia e professor o le afoi le legal documents le mo le confidential documents ale o me tangata ia o faka le fa pelo fe tawina awa yatu o le li pale mia mo ana tonga fitinga fa fo mai I New Zealand mai le aso luas fun martasi le aso luas fun malvalu setema lua o lima faka pui lua fufa fa pitoa se fulu ilau fono tang ilana fono tanga faka 20 lu sufa fa pitoa se fulu aso fa raile se fulu maleiva setema lua o lima na tala no ai ele ka peneta le pepa pika pepa ka peneta luas fulu mal fa pui tasi o iva tasi ma fa maoni ai le tu ua o le atunu ele afionga I le pale mi ana po la uli ale malitoa po la tai vaule ua tea fosi smith mo le fatinoina o ana tonga fitinga fa fo mai I New Zealand mai le aso luas fulu matasi I le aso luas fulu mal valu setema lua o lima e fatupeina le pale mia pasese o vaalele totongi o tonga fitinga ma isi vai ngā tupe e au fiai a pitanga ma tau mafatanga I le taimi nei ona o le tūlanga fa ale tonu o lo o iai nei vai ngā tupe ale malo te vai isi le māneia o le māneia o le mafuanga o le mafuanga na lotu ai le ainga o le nei pale mia e tutongi aisia ele I longa on tu le metalo tupe foto afisu ya in malo elua le ala na that was the reason why the prime minister and his family tried
to pay his bills. Lebih ka kumanam. Na. E whaatu peina le pare mia pasese o waalele, tutongi o tonga fitinga, maisi vai ngā tupe e ao fiai a pitanga, matau mafutanga i le taimi nei, ona o le tūlanga wha le tonu, o lo o iai nei vai ngā tupe, isi vai se alofa i nā tele. O le vanga pepese ku le pa mana vai ngā whaaleanga le pāti lea. O malisi pakalafa, solo malisi pakalafa, ai whapea mai le tusi le whakale. Peitai. E le peitai. There's a but. Ina ia tausisia pea a ia inga, whainga whaavai. Whainga whaavai ia. Lela utola lo natu. Ale malo. Mō tonga fitinga whaafo mai, mō le pāle mia. O le ato e whaolaina. Whengo io, mele la koe reimburse le tupe. E le malo. La kawhi ila o tala le vanga lea, o tue whaoila i lea. Lea la o manino. O isi vai sua lea, lenga kau whailanga i kankangi ima kau pe pelo inga. Kau leanga inga le fionga le li pare, mi asa kau akua. Whai kau whalele le whakana au mai. Whai tau whalele le whakana au mai. Awanga ko o mai, aku ke le whai kau o mai ia malam lama samo. Lea lana o whai tauina, wha ngese lana whai tauina, ilenga ngana Samoa. Ina ia man, o tau nai wha, na whengu kango share ilenga ngana Peritania, nai lunga both versions, English and Samoan. Molo tau malama lama anga. Te le whai uto e langalangan manatu lea. Aisea, e le le loto masalo salo tuila epa maana supporters mana le tioia. O kou loo kou le results e morgan kaula masalo salo. Lea o tau kau whaaleanga, e mori au tau le melea. Defamation o tau langa nei le tio, lau mankilipi, tauwhi mankilipia. Lau ele pepelo. Se kau whai mai pepelo, lungo le si pepelo, le tai o le atu. Le fionga i le li pale mi e whai i ai whai ngā leanga ngi kanga kai lungo le mea lea. Mea se ma le mea pepelo. Leo koe whasao mai i New Zealand li o tipi o tanga vei e le so. Leo o ni toi a mai e ni tāpule. Lea lau whamanino mai e le so upo le malo, o ai tatu te tantonu i e samu. O le malo, so upo le malo, tangata whainga luanga le malo, po le tio ia tu te whaafonga ni e. O ai o tangata i e tantonu ina tatu. Ma ai utu. E tu sape whai mai o le li o whantoi e ama. O i e lo ai le whai o le aki o le kangaka e whamkai o le ku. Come up with something. You can pay out of your pocket if you can afford to help out the whole nation. Lo ingamo kaka lofa. Ke ler me pesiake. Ailenga leo mai fai mai ufu talo fai a Samoa. Wa yuto. Leo ufam tala tu whakale na tu omai. Tangata uma Samoa, e o whai au tu e langulanguina, tu le e pamare ta pipi. Tau tau tilo i tōru tioia, tau te oto supporti. Tau te supporti ai. Ona o le tau feita i le maro. Tau te le o support o ni mea moni. Tau te le o support, tau te o support o le me sese. E sese le mea ko ke langulanguina. Tu te mai nei tu fai mai o le power, tu te mai nei fai mai o le electricity, tu te loa, tu te tala nolo me kau maintenance, na tau ma fai mele maintenance sa moi, me uma, 20, 30, 40 years ago. Neu te mon watu e tele foi fale kongo le maintenance ile taimi o tupuala, ile taimi o tofilau, ai sili fale kongo lepa.
Au ko mai la ko ke kam fai ko ke fia io va vai ma sempre tu va vai ma sai le temi o fenga ma lo temi nei io na io vai se si ma sai io le la esse le mania io pe tai ina ia tau si sia pea ai ainga o whainga wha vai ale malo. Mo tonga fitinga wha fo mai mo le pale mia. O le atu e wha o laina reimburse ele malo. Vai ngā tupe o le a wha aluina mo pasese wha lele tonga fitinga ma pitanga. Mai vai ngā tupe ua wha atatawina mo le Overseas Treatment Scheme. O le OVT. Ioe. Pe a wha maonia le tala o le tupe lua o lua lima lua o luono. O le nei whaiunga na whaia I lona tūlanga whaanati-nati e tusa ai ma le vaenga tolu walu pui pui tasi. O le whaavae o le malo tutu tasi o Samoa. Ia waila leo utanoa tulunga mo meo whakama pepa. Mo meo not only a legal document. Ao mo meo o whaamaumaunga e ao ona pui pui malu. E le so ona a vea I fafo. Me le so na vea ia me ni ia matu. Se vangana, o se whatangana mai malu. E ono o mai ia matu, whakane, mami whape. Leo te watu nai tau Samoa le le to silsila. O a eva aipo ka la melili na Australia na urua I saua I fafo le whakalea. A lea mata te tele le upu, confidential. Ioi, confidential sila tutoa iai. Pese me talfia ngai, pele ai. Tula epa ma le tau vaenga. A le heita pipi. O maia I lalo. O lava le nā ola wha maualunga. Maia I lalo. E le leli tatu whioti fo o tatu salamo. Nei lor tatu whioti a o wha a ola ina I tatu. E le leli kako maua tu maia avanoa e salamo a tangata. Nei lor kako whioki fo. E se avangoa kako I langi. Mongi ar kala le whaiatu. Ioe. Tatu te wha matala fua. Io le nā. Tatu te tilo ma le tutoa. I le tā ua o mea nei. Sau le tala whai mai upa umau lalo le autustala a Samoa I le 5 ma le iwa I turanga le Press Freedom Ranking. O le Press Freedom Ranking ia por whaturanga ina. Ia por whatanuanga o le whaturanga ina. O tangata ma le autustala lalangi. Tau whio lolo tūlanga o Samoa le lua tasi lua tolu. Pena o tūlanga sifu ma le iwa. Pauna tau sanga iu te watu lea mai. Aela no tala no isi vai melea. Pa u maulalo le tūlanga o le autustala a Samoa I le 5 sifu ma le iwa. O le fasili. O i kua ia ni melea. Ma io tu le otua ia tu le epa I lana interview le sau ina ofisiri ngia tu langa lea. E tu ia tu le epa ina malo. Tu ia tu le epa I le pale mia malana whainga malo. Ua mafua ina pa u mauralo I le 5 sifu ma le iwa. Tu langa olo iai autista. Au I lai I pa u mauralo lea. E wha matala mai ia I tatu Samoa. E leo se le mea lea whaitio I tangatai. E leo se lea lain tatu whaitio ina tustusinga ale observa. E fue lea. Pa u maulalo whapea tustusinga ale autustala tatu atu. E leo pongi sa le langi I le wa aia le langi. Tele me ta ulmur. Ia kasi ale mo ni mau pepelo lengo amaka ko ina por kalami. Kusi kala pepelo. Ioe, le ngata o le leak out.
o le whaka ale parliament, ale cabinet. Leak out. Liki ai. E te made up sewa te whalawa I tele. Iwe. Leo au mai sao le mea. Au mai sao le tala. Ina ia manino tātou uma. Oel hei tapipi. Wa ule malo. Pete le malo, pete le mai. Au fe e kau ke malo umai. Kau ke malo umai le malo o lo tule mai. Iwe. Lela usiringia. Ai no fotula e pa. Play me tula e pa whenga malo I le pa umau lalo tustala. Ona o tala pepelo e ave I le ma. Si fa utau tau I mea le ma fia o le tau whaleanga o lo whaia te mini. Le koea inga le la aoki fwai le lua ma longa kau whaleanga I le malolo. Ioi. Tele fefe fai le tala langa e refer o tala le aoki fwai le lua. Wha matala I le matua o tangata. Hema kua pepe ke le fua ia una manatu. Kua pepe ale I ke ngoe le se taipa. Mangaku. Ioi. La ngofanam kua, la le mea malola fai fua ku lima suiva o tustala malipo. E le o li poki e le malo e se. E le o avatua e le malo I false information. I le o tustala. The writers, the media of Samoa wrote, created news, false news, false stories. I tonu ala tu tustusinga. O le ato to ala tu tustusinga. Sa tu le pa play milungo le malo. Se information ave le malo le tustala. Fauta tatu I. Se sila tatu Samoa I le matua le anga whaia o ia tu ingata ngata whapia. Fia tau sanga o taita I le malo. Lua se futoto sanga o whaimpale mia o le atu. Au tau tila o tau e mo le fau le anga o le koinga koinga. Eoi. Kau sia ili foi wharongonongo mai ia. Kau sia ili foi wharongonongo mai ia. Eoi. E seno matua ai ke a mio whakamakiki. Eoi. Whaavalea kua o e fontoe, whaavalea tua o e limongi. Eoi. E kaunga e whaasaoa au kamai. Nanga isia, o le kalangoa I koke kalangoa I whakalea. Ko katkarie mau korikio I whakale whai me umo. Ai ko ke le ngofa ma sipela mai I le atunu. Ia lea. Whaamatala mai upu I le upu. Nalu ko ngofa sia e lunga whaemo. Ali whana ko ke le whamkala mai. Nalu ko whai mei a maua I pipelo. Leo mako maua whaka. Leo au mei a mako I mako lima whaka. O ko ngofa ko whamatala mai au tau lawa upu. Matau lia ato whaalia mai lunga le tau te le whaitaua mai me lunga. Na whaaforinga mai e tau mai Samoa. Yes, you have the whaka. Pawanga mea niko ngofu mai lunga. A se opura tono nofo ta tia lunga a se whaitau mai. Read the whaka between the lines in front of everybody. Ako ola ko ke makamaka. Ako wa e li ako se kongi li ako se minguke. Yoi. Fame. Yang ko whaasasanga mai lo whaamakala whaka in your own words. Whamakalanga la whaka. Waf ko whamakala ingai. Le whaamaongi o le pepelo, le fionga le li pale mia. Pangan mea ngani ko ngofong whaalea lea mai lunga whaka. A se upur ko ngofong ko whaikaua mai whaka pei o lo whaitaua tunga lea ma whaamangingo whaamalong between the lines le mele. Kukeli mwhaia. Kukeli whaikawinga whapenga. Ngā ko mai atu e rumfa me lewa ia matou whaamanginga le pepelo le fionga le li pale. Wangeira. Wange. Ioi. Ko kilo tatu Samoa I atu la epa. La ngai ala na whewhete whapeta ngata nei. O to ina lea.
So tatu tuli mata ia to ina le elise mela yo. Anga ua pa lalor ko inga le mafai mai ile atu le ai. Ua umaru teimi. E sa o le meo lo fai mene maru. Yo. Ave le kuke le wo inga fai mai ta watu le lalolangi. Ia le pa maulalo o iai ia le tatu masengo tu stala samu. Ana fong tua il malo. Esa o pese. Tengo fong tua il malo. Ai o le leanga o dioi. Fai tau atu le lalolangi. Leanga le whaingo ngā ruenga ad autosta. Tele le me tau le whatupu o le tala. Tele le me tau le li poti o tala se. Ia le fwoi whasa o ngili kanale. A oina li poti. Observa. Tustala. O taura. No fota ngata mamafo fawi fo ila ngā ruenga o lo tau tua ile tiu. Po sa o mawha maoni whainga o lo tau whaiai. Ioi. A fai mai le tau pulanga le lalangi o lea ua pa mauraro i le 5 sumariva. O te ioe ma o ioe. O tau lata mai fu lunga na 5 suiva. A fua iai me tu te whavevesia le malo. O auto tala pepelo. O auto news ioe. E tu te nofa auto ma create. O indirect stories, news. Ele ai ni original news. Kuki pawaran me kuki ngofa o ko mafaku o ko news. Ioi. Ele na kuki mai. Fai mai au ko cartoons. Ma u ko fai mai ele o I am the Superman. Ioi, le fai mai to cartoons. Ai whaalele mai le drone. O tau loa whai nami o le drone. I o tau loa. Ile e mafu atu i nei Amerika. Pe di atofu ka magiki malanga drone. Atu te loto. E iai le limitation o le whaalele o le mele lea. E iai le teimi a o i na siringia. E iai le permita e whaalele le mele. Aua tu te whemitai ma pifto au tō mawangi drones. Io. Ile fau i tangata Samoa, Amerika, New Zealand, Australia na papa. Ile fau. Io. Aua tu te vai. Lea ua Samoa. O e vai le interview na la fau me e tansa kilipila. Tu wa ia i tu le epa ile malo. Le pa maulalo. From the 23rd position. That was 2013. Ioi. Na tūlanga se fulu mare i vai i tatou i tau sanga luafe o toru bea. Ioi. Ia na pa ua ia la ia le se i o mai le ni tau sanga. Pa mai ia le nare se fulu iwa. 5 se fulu mare iwa. 5 se fulu mare iwa. I lunga lea. Leanga whainga o li poti. Leanga ngā ruanga whaatustala. Ai nofor to ina lea, to ina loto leanga lea. Ma to ina pepelo lea. Tua ia i le whainga manu. Ea. Ale mana lei, male tu, elo ma. Era nei lola isia, se lango leve vesi o tusu singa menga whakoe. So ia ko ke o mako ma whai au ko kuskusinga whapalangi whapea o ko e fia mai palangi. Ia wala. Misau sila ia ko kuskusinga whapalangi. Tasi ar whaikau mai palangi. O ila le o kera au tustala Samoa. Ioi. Ele whaia tustala nei ngā luanga whaatustala. Ai o su e ala tu au. Ai me ia la tu ainga vai tanga tana mau ia la tu ngaduenga vai tanga te tele la tu ngaduenga I tu nga me yo no fatu foi Facebook has eyes. Facebook have eyes yo Google
Me uma, e ei mata o meia. Nā tu te whai taua mai tatu. Ioe. Ea. Nā ko mai ngi, ko wheni kai mai ko drones, ioe. Ko nu whakau sanga whai ei, sa whai le drone, na le si whongo tai au fu, sa e mako ka mai drone, mo mea maki o ai e whai, mo mea pu e mako, ioe. So e le fau ia mako ngā mea. Ana ko mai ko whai mai e ha, mai, ioe. Ma ai utu. Tustala. Nai, o tu langa na ua vatu. Io e vaenga au tustala la lagi, ma vatu e to ranking au ko rankai i le 5 sumreiva. I ere mea ngai, there's something wrong with you people. Pe a e le ma, i le mera ua i utu. Io. E tua i loa i to te vai, there's something is wrong with you people. Pe au tau le mamai le ranking, le ua rankai utu 59. Te amane afor se lau. Io. Au le li fo le interview ina i tu le. O tala le fai mai news me sa mo le radio sa mo. E lo interview o ku se manu. Ale a fa pena o le ku ina la me le interview pa le mio sa mo. O le asa na sila. La me o fa le tonu e fa pe le ranking o tu si tala le atu mo sa mo. O ka ke ku ia manu tu le pa. O ke ku ia manu. Tu si lo lima ia te o le aling fa pe ka ngaka o le ku. Io e. O tau le na le fa pe na tangata o le atu. Io. Tu le pa. Se le fa pe lo tala. Nanga me mo forte mi tala no ia fon toiling pa mo wife mo forte mi tala no ia foi i le po ngale inga we. Nga le fea ora mai le me mo wai. Le se me le mo wai tu ngata. Auro tatu o sa o il tangata le o lo fai o ia a ko le punga mai me umangi. Ia ning fa pela tu. Io na. Io. E matanga. Tu stala. Na uto o interview to ina le. Ma tua ia to ina ia le malo. I lo to leanga. O e pa u tonu a le fui niu le lapalapa. Le se mela le ngai ko nga no fakuskala. E ko e fo malo. Ele o vakua le malo in kar se o ko nga you created false stories. Yo. Mele linga vesi malo o lauto nga ruenga fatustala. Yo wala. Sole. Ta tia ia te whakale. Nau whianga lili pare mia, se longa e mau, me se tali le mea lea langa e ioe. O leo te wa ai, o mea highlighted confidential. Ioe, e te tau ona ia se pui nga malu le malo. E mea ia. Langa lea te wa i toa le highlights mai in the footnote, the very bottom. O le whaka. Confidential. Highlight. Se whamon mores, ele le se sila toa iai. Ioe. Langa o lewa lua tonu whaasol vai aso lentene. O pese tu e li whakalea. O pese tu e li whaleanga inga. E le tio ia. O le fionga le li pale mia. Through the whaka. Leo te uatu. O tu te tilo mai. Le whaka. O na upu o mai o handwrite. Ele taipinga me. Ioe. Tu te tilo la imo meo ngā duenga matou negi whasala. Ele whengofie. Ioe. Wa ai utu. Ele whape o whai atu la upo kalame tu la furi tu te o me whape o te whaasususu pari mia. Ioe.
A fai foi la o le fa susu tatu por kala me pare mi. E te why not? O le fa susu le me tau fa susu ye. O lo susu le me se. O le me sila na le le. Oi. E te susu le me se. Nei lolo le e se me na wa susu ai. Pe no fai atu. Tu fai mai fa susu la utano ia tio e. Yeah, well. What else? Oi. What else? Le simta upua. Fatulo tala. Te whawhetai ai I paanga ma o I ta sent mai kilipi nei le si kilipi leo mai. Pe mai tu lepa. E o mai te whaabavau. La tu te le talieina ta mai tailo I sili. Maunga Precious Chang. E o mai leo tala lea. A oe whaalongo longo le kilipi lea na oe. E o mai le whaabavau. La tu te o le poto I o to ina lea. No vai foto ina ko king. E masta le mea. Io e no fo ma fa ingoa I si pale mi o king pelo. Io o io masta. O le makua mastara la to ina. Io un ko ape pelo le ko na ko inga. Le sa o mai I. Na te fa ngaina mai le tense o le plural. Ma to te le taliina o I fo I. O ia le ia. O lona le lo to tasi o te le taliina. Le ta mai ta I loie sili. I ta mai ta ia maunga Precious Chang. Alena te no fong fanga mai le plural tense e te fanga nai o matou. O matou. Na te fanga ina I whaingo fie ona tua ia. Ia I la to uma. A o ia to tasi. Na te le taria ina ia Precious Chang. Maunga. Me te whai to ina ia. Por ko inga e pe mar ko inga o kau fale kongun mafau. Io por ko inga o ngalo ia le sister-in-law o lo Natalie. Io lena no fo ma vatu falo ia sili. Le tenyo le au pithem ma reva po ma eva ma sanga tenye. Tano si sia mai I po ma reva po ma eva. E ngalo le to ina. O lona so o tanga lea. Ma ia control na tasi le loi sili. Tasi le one of the worst. Io Attorney General al malo samo. Le tenye lea. Io la mangela tam fai na mai foi le loi sili tarwai. Io sai foi le loi sili la tele io Fonny Retzlaff. Io na steva e sele na tamani. Le malu wailing o tau lea. Ia na o Mareva. Ia na la saunela ina le tenye lea. O le makua o kele ilo ko inga po le me ea o ko e ola mu sele o le fai ai pea. Ia
Nang ko nga me mo ko nga kanga kaya. E ngalo ia. Anga ko finga fa iku au o le mes e a foi. E benefita ia malang hita pipi o le tofio le kengele o le uso matua o le fafine o na tali le sai nga New York. Ko sila ka ko sa mo ia. Ya aku fa malau ko foi longa kali sa CEO. Si o pepeo ka ngu ko fa makala ia papa. Yo. Aure ko ia inga Samoa ele aku ue. Ma o ko ia ku ke muri ai. Au ko fai me ke fa susu le pale mia. La saul melo ke fa susu ia. Even though o telo fa susu. I am speaking the truth. Me. Yo. Ai fa mangela ke fa. Ai mali lia tono. Se menga ko ke susu ai. Ko ke susu wa pe susu. Se Yo, ile to e ola, ile to e fai ma pale mia le atu. Yo, ile ko e fai ma se pale mia o Samoa. Wa pe, wa uma. Se o le pena, le te fai atu ai. I fa winga se foi se o tal yo. Wa pe le to ina o le to e nga, o le to e pale mia. O ina ko fi susu. O ai ako yo fa susu ya i o le ko e nga. O anga porkiki o makua mangumia. O anga mea uma mkwale ai mse mea. Yo. A faila ke susu ko o mangumi a susu. Sela oi. Ele anga lo mafofa. Yo. A se matu au na. O le matu te au na. Ile me le ola. Le active. Le ola me 10 million nei. Asia. O le ave iai le fatutuanga. O le maturity o Samoa. Ave siri. O fele ka o le maturity te lo utu. Paua i o tangata le tūtuna o tangata o auto woma o tō paanga. Tangata o tō ainga. Au se upu le lau te lenga o Samoa. Wa i oe ina umalawe Samoa. Ia re tūlanga o lo iai. Le malo, ma le whainga malo, ma le mea o lo iai. I oe. Tu lepa, oni te whaine o interview whawalwalea whapea. Se lele, le o whatonu tua. Oe. A ua ele whalongo le pale mia. Falongo mai tu le pa mai samai sapari o ke fa vale umi o te fa vale umi la song he la fe me ko ke le kali nga o fa va e ke lon me ka o fa va e ke o fa va yo fe me ngila lang o upu ina lafo ma tu te le tali ina e o mai fa va e ke o se fa va ya e te fiu te ita i tō whinga le malo. O upu masani. O le mea te whai elisangata. E whai fo elisangata ia te oi. Le makula o esa e whai mea whape ia Samoa. Ai le isis kanka so whai api oi. Well, somebody have to remind it ki oi. E sa tauna whamanatu sisi ia te oi. Aisea, le anga o le mea sa e whai i le atunu. E le mawhaina e o te atu malalangi e whamanatu sisi. E tauna ta o te sisi to your face. Actually, umatu malalang. E te tauna e whamatala to sesi ia te oe i o fōringa, mea se se i te whaia. Actually, umat. Ko mai. O fia o salfa sa onga le mea le mai le sui o le malo. Fia i Mai o levanga umatu le mea. Ale o koe o mai e kauranga langa. Pe pelo le pale mia. Nga ko kongi le malo langa treatment. O anga le ko kongi le malanga muli pe nga alu isiaki po le anu nga alu. O anga ko kongi. Nga foi o aia inga nga malo le ka mwhai le whakae whamatala mai ia Samoa. Yo. O ko ia. HPP. O ko mai e lang o ko ia ama ka mea o ko ngai lunga ina kai oli yo ka o ngai ko kongi me o ko ro ele nga o ko
o kupe uma Samoa, including na parimia ma fatutu ile tu Samoa mana malo o tupe uma tato as we yo ero ko mai ka ulangi mfa matala ile atu a me o tupe malo a fe malo ia ka se malo nga oko yo ore ma ku ko le ma fa ma ku ko ma se ka fa ngali le ma fa yo o fe fo ko por kiki on makua ma ngumi ai ai ma ku ngi mai yo au te tu ia le malo sai lele au te tu ia le malo au ni e tu ia le malo ile le anga mal pa u maulalo tu langa tu stala le tu samo tasina tangata tu stala na langa no ina oe kangaka kusikala loko ele loko vale fai kala fa kupu mai fuano fai kala fa kupu la ku interview o ele maka upule ai le o interview le malo le tu mai le temini fesili pola se manga ko le malo ai le o kipi o kanga vai yo le kanga ka o pe le kanga ka o is not acting you know ko o pe ai o fai news here fa interview mai ile tu langa o le pa u maulalo o vanga tu stala Samoa ile tu langa 5 sumalivo ko sila ka ko Samoa e ko mai malo ka ngo interview a officially ka ka ile ko sa fa itu le e pa itu tono le lau fole le fa so ai ta mau ai ngole tu right now tu apong sa fa so atu le ai ma se me o manam na mai mo ia no tala afa ne nefu ai mulpo langa lo sama na vai nga ko puncha ko e te loa ia la tu fai unga o la tu tala ia lo fa pe ia o le se tupe o lo ngai lo o lona le nasi da fia yo e ke lo le fai unga o na tala se o le se tupe o le mako nga va ai sa mako fia ka usa e tau mate mai la tu taimi yo o fau ku ia la ku kanga i kupe le mano nga fole ka make mai la ku kai ni la ku ke pongi sa makua pongi sa le va ai yo pe ia le mano te longa vatu au tatu le tu per malo e vatu talo tu per tatu tilo e fela yo au se upu le fa mala mana mai fia ngai martangata loto ele elea yo ia ile tu na malaina e malo ia e malo lo tim ia ile vai ngol sutu tasi ai vai tu singa al HRPP e se rufi ata pe o le run ia lo tim ia se HRPP auto sai lalo lo tu malo no to o mai tau langi ma to PPC o vai mo tolu o le tu malo wane le to lalo auto le to lalo auto ia le vai mo na meto o le o lalo o le asi o tatu mata tu le suila o ana nga yuinga le la fai o foi le la ku ko ka se ai o winga yo me le vanga o me ku ko kas ele ai se me alonga i ku malo e mau ero ku le mai o le kala moni ma fa maon io na foi fa pena mo me ma fa fonga ku ko kas ai vai foi le upu le tau te tau langi e tatu atu sa mo atu totas o te le mimitai me ta o sam o te ma fa te e aru ma fonga inai tua na latu ele se me te mitam tai o me te vai alo fai ila tou na latu fai tutos ai o tou loa ele fa pen fentu to tasi me sa mo e no e fa lango mai sa mo i fa foi tu tele i me uma
na mate lo le ina meta o tutu tasi. Nga tau te olo me fa matala le meta o tutu tasi. Tasi ar tangata le meta o le tu noa e tu to atasi without string attached. Na oi na le tua. Oi. Mea fa ko kele mimika ka ko malo tutu tasi. I do respect ila tona amta mai tu to tasi ora tu. Ai te le se me o te mimitai. No. Ai sia, fisili e faalango sa mo ia tunu te tele lola. E le mawhaina whai to tasi sa mo na ni mea na o tato. Ioi. Mea na te whatu e pese tu le e pa malana hita pipi i me le whai atu. O le aso sfuma whaar masina nei. Lea e amata ilo ai matala noi nai mata o pure case foi lea le ungari le mai Australia. Le uwawa oi tangata i le na le au ke iau kau uafua ngā ungari ia me whapea. Lea ke ua o tala noi fua tangata ma whiro tangata ingoa. Ai loila. Me whawalwalea. Ioi. Ia le ilo nei masinei. Ilea, au kako wa ai ngei sole, kilo. Kamata nei ia e o foila i lea tangata le ua halu e whai le tūlanga o lea. O le wha lea o ngā ina po le kwash. Ia mo meo o morianga. A le tūtangi i le ungali lea. I tau te mata fo i tutoa i me nei oroia. Ala e pupula koko angea maka. I kilipi lau avatu clips lau avatu e wha mao ni ai. Oka se nguku pua au lungari lea. Oka se nguku pua au kele lau po i se nguku pua au i lalo lama ni masina pio nguku pua au lungari lea. Ioi. Whawhelang ko mai kau whai lo ia i e whasau le melea. Ioi. O tele o loa tonu i le tūlanga i le wa ai e whaamsino. Le tamaita i o Losela, Bali. Ioi. Ale o whaitio la tunu. Le whaitio ngā la tunu. Whameni si le whatonua e lau whionga. Ia se lo ia ioi. E pule le complainant. E pule le complainant. Pe suila na lo ia, pe le ai. O nei mea unga, seo kau sosoro ka mawhau so le whamatala. Whamatala mai lea news, whamatala mai lea news, whamatala mai lea news. Sea u whaper ka kohu. E au kari e aku ko e lau ngale mangi ue ka mai aku nguu. Au tau o tu te muni ta ia por ka lame o mo meo o fuala o fasaina. Nau tau lua ile Samoa. E tala tu mai Samoa ia tonga mfiti. Fuala o fasaina. Tala sa o le fayatu. O e muni ta ia le koti mea turang whapena matangata o lo nofo i tonga wa faina i mea i o fuala o fasaina. Fiti. Ioi, ana. Ai ala nin tau tatu mai Samoa. O le malosi o le whainga malo te minei. E tinia mei. Nā tō mai nge kele mai ko kale lunga meia. Kula epa wa le whaisau drug test. Li mongi wa le whaisau drug test. Whongo koe, wa drug test. Wa whaisau suenga. Nā ko mai nge ko wawa om ko pispisau. Wa ko o e whaingo nge ko drug test. Ioi. Vai. Tu unisi me leonga. E oro o mang whake kai a koe e parmia i auto. Te tango e whaitou drug test. O le tau ma whai o le tu e tu utitia mea mātanga o lo tu rai me tatu o tunu. O e whai ni auto drug test. Yeah.
aso sfufalani le toe ilo nai ia le toe fa le tangi ia tamaitai o ai leone o ile ngor tamaitai loia o sfua ngalo sule kama fo so o ile ngor tamaitai loia o tamaitai loia le tu lai mai ni mo leone fai o le pe te tau pue atu. Ele mo le ngata ina whapea mai ia le tamaitai whamsino. Ele whatonua mai oe ele afoi. Ele complainant. A pe o te tau wawa e tu foi. I lau tau whaitau atu, ma lau tau titilu. O lo tau whaitau mai foi tamaitai whamasino. I le aia ina ele lo ia. Ele li o le misio. O le tamaitai o leone. Ia na fai uma fai. E ui o le o fai mai whapitoa e le whatonua tu e complainant ia po le li o asiata. Wa o asiata o le complainant o le ai le se whatonua o le eva ai ia le complainant i le mea sili mo ia. A fai e loa ia le so tanga o le lo ia ta mai tai le o leone ma le lo ia a le rungali lea. E le o ngana na whaawau. Ele o ngan whaawau. Io e. Lea me le tupu i tatu atu. A o le wa aia ia. Ai ana whape whai. Me se whamasinoa fōrele e si i lima le atu nuu. Po ai e mana na o e loka le atu nuu. O le ma charity e mana o loka le ngani le. Mo i artana. Pe anga whape whai ngaka ku whamsinga. O koe whai whamsinga whai loia ma whai loia isia. Nanga uma e fui. E le whamau i e le atu nuu. Ioi. Hai la kaku kahlia. La tatu talia. Ia tia ua ia. E le tatau ona toi whaasorovi ia le case lea. E le tatau. Leanga isia. Ua ai laulu le atu nuu. I leo ngari. Ioi. Ua ai laulu le atu nuu. I leo ngari lea. O fua i o le ai laulu. Lea la o le toi. Ioi. Au la ua na mua lau o le ngari lea tangata maturi tio a me taloka matu o le foi numera lava le tau ave le ngari le suto se fulu tolu tangata taloka io al si kele loka le ya o ia le o ilungo le vano la toroti o ia le o ilungo le o fai famsino le o le to go fia ni masina taru le to o ana tala fau ia la kala palau vale mai le lo makua io ilungo lau valea lava fenga mai lau valea sole se fesilia e penga onga ai lau mai lau valea e lau valea le ku lau valea le ku ai kau ka kala mai nguko mo kwa fa valea yo o le si tangata lau mai ngiru ngali le valea o sole ia nga sio ka ia e fai o le fa tupo tala o le vili ko o le ngaka fa le ngaka ku le filosofi faika e a ua ma se fa maunga sa o me e kanu ia tatu tadia fa masiona la sufa ma sinei e a matai ona tala noa i le case le o asiata ia mala malungali le a la solus fua le pe wa tofa ia le lato no mata le ariko no faitau se ariko le no faitau ina o le ariko la le newspaper te tuila le unia se no fofole ia mala u consider i reconsider ia le manatu ma le mafufongo tangata o tutuila ma manua i le vala ulia le wa matu ioi na ova ai voila i tu susinga no vai foi o fai fono ka petini ova
te ta io nu mafioanga ma ua lolo ai ma ua yeso la to manatu ai fa ftaila lo te falo motu nei le ama e tipi o tanga e tona le tolu va ala u le wat a le fono le te tala no toi ta fi uma va ai lima se ia vanga na ua ia se swinga lela la fetro tala ta tu foi le malo tu ta si lo fionga le pale mia awani te tena se fina ngalo pe a batu ia se te fai unga le motu se sae i tūlanga o tele o manatu le me fole le o vaa i whaale ngaina ai o te manatu i mon meo priorities na o whaitau atu o tele o vaa ia na tau whetuli mai te tuila e to tele tamaiti yalo i o e korisi universities ma high schools e watu ni Amerika ai o tō sila fia foila o le system ma Amerika e aluai di te tuila manua i me tau aonga. O le sama fo nei la alu, fa pena fo tuila, o temini o faunga. O le lua amata naru faunga ya me, i tau ya uni. Ia, pei o le subject, that was the main subject ila o kilkilo atu iei, o talanoina e tutuila manua. E fa amtartalai, ia solatu leo o atu, i le bala aulia alo tatu atu, i tūlanga o mea ia. Io è. Ia. Mo tatu atu. Tatu mo le reconsideration. To e wheliuliwa i le tō whāma to e baba. Ai, ia o whoni i vave ia se manatu se tasi. Pe o lau le nā te tiro o leo te o la le malo tele. Ia pe feso o tai manisi fo i o le malo te tuila manua i nei mamatu whiroi matala noa. Ia, to tele fo o la tue manatu atu. I le tatu whainga malo ma le wala ulia. Ai mo le whatupuini o le tatu nofo le li. Tatu consider le lato recent. La le recent. Ia se i o whaunga a whanau. Ia oi. Ia awa a tatu whesili fo i la. Pe a whesili tatu mai i marutu o tasi. Oi, ma pe foi uni yaso o uni e tau sanga yaso ia na la tole aeto wala uni me alo tole aeto watu isi va tula manua pa tutte lo tole se sengol mia wasona pin tatu vai pi matu pi ole au matu tua na alo o le temile ole au school livers o isi tamai they still in high school no tatu vai o lanfa isa au malo lucia le foi na tatu vai na to tele tameti university na watu Amerika alo i va a la tunu uma fioanga so ka ko considering mele io au ane iaini manatu langa au ane iaini ni manatu fa pe a me ua langona fa pe tuila le atonu e te o taliatu ni va se lua pe tolu po la lava pe vatu ni lato le au second string ya le se mele ngai ia tali le fa alo lona lua o le aina e tu le epamlan HRPP mala tu le tio mala tu o fuafuanga o le fua le atu mali lie o tu finangalo o le ale me ufuafua i ele tupe ua atofa e whaanga ioi i ele fua mea uma o le fua ia o le na o le fua si o tatu nu ua leva ele tu e whaia Ioi. A fai to ai 5 miliona e fa na mai se 4 miliona. Then why not? Every year ka ko kilkilo le fainga nga. A fai e tupu tele le 5 miliona le. E sai sau a sa fo so fa silinga sili ese 10 miliona se tas. Pe a fa miliona. That's a lot of money. Ioi. O se tu petele le na tu pepe a fapea. E talia e tatu le ia le tulanga o vai. Ioi. Ia. A o a fuafuanga tatu malo mo tatu fua. Pa mo le mole.
malilia o tō whiangaro o tātou atunu. Tātou lango. Tō tele au malanga. Ne foi la o atu malanga ele ngata o usunga fono e kalesia, matu e kalesia. Le o ta pena atu whainga malanga i Samoa. Nei vai aso, mane nā vai aso. Tele foi malanga fast supporters to se fulu suia mātou ia latu ni Amerika. I tu tono, ai le tau lia ele to a tele o tangata. Nai o atu. I le masino yuni, i le fua lea. Ia al watu ra tangata malana afe tala Amerika. Ia si whautala i e. Tasa ai Samoa. A whapeto se lau tangata ta i afe tala tangata si. O tele na tupe. Tila iai. Al wa le tupe Australia, al wane tupe New Zealand. Ia o na. Ia e, Samoa le tunu ue. Ia o mata tu le tatu teimi. Ia. Ua tatau ona e iele ma appointment. Ia e. Nei ia a ole i. Lea ua sauni mai le tatu producer. Ia au le nei te lai o to fureli i suia tatu i suia o lava. E iele ma appointment nei ile o le isi fe au ta ua. E au pea ona o langa sa utala no tuele i mawatu. Ile polo kalame fo lea o ta ua tatu le PG Wealth. Ia, o le nā. O le nā la o le ala le upu e awe le mena. Ia le fo ua anga ia le FBI. Ia e. Ia o le neia tunu. E su eina. Ia ma o lea ua iai ua fesota i mainisi. E le pia ona ufa leo ina atu. A whina ufai atu o tele o iai tutonu. Na o le matu ainga sa iai tutonu. Patu umana withdraw lan tupe. Io e. Paura tangata le mawai i o sitasi o one of our daughters. Awai io e. Le lai o kiela nga whaafi. Io e. Ia, tatu ona o tatu manatua i tūranga fwile, a lela o whapea mainisi o te whaailoa wha no atu. Le tatu watunu, o lea ua pe ua crash, la le ta ua le mea. Ua le toe ua iei tupe ua toe whatu nisi ua le mwhaina tala. Ia, e moni ala le mea le tau mwhai mero tatu watunu. Ia e, moni le mea le tau mwhai mero Central Bank. Ia matau fai mai ina ia tule mai mole malama anga o le ta. O tātou la wha mole. Ia ioi so le wha maru atu. A whai o tele sau se leni ua i tutonu au le mwhainto e tala. Ia e wha maru atu tātou pokalame. Ioi ai o te wha awhetai lava. Ia e leo iai tutonu ia lo tangata pe ona o whailu atu. Ioi. Ai, o le nā, mo i tātou ele o tau fuafua to e sauni o i tutono le PG, ia lewa matu le whautuanga. Ioi, ia whamole, ia awane to e to tele ila tu leo wala o mai ate au whamole whai atu se whasalaunga. Wale mwhaina tala la tu tupe. To e apatu e tala la tu seleni, ia wale mwhai. Melea, tatu atunuu, ia, le nā. Nā e whaingofie o noutou whawhonga mai. Ia, awane i mamau mautou, ia le nā tūlanga whapena. Ia, e eile manatu. Ua mai amala u tautua mo oile ne yasu. Ona o lela o tapena. Masala polisi tolus minute, ia, ona ua rofuila, ia leo no whanga nei. Ia, as anga ia tu ile whamoe o nei fiafi. Ia, tai au ena tatu toe tala nofo ili aswa tai au ili tatu porkalame masani ki uwa ai pe yesi tatu malo o le aswa tai au ia o tatu porkalame masani ia surua stofi ma le asu whareile ia manuia tele le au sufono ali e whakasa mai Amerika anga ia tu mo Samoa nei vai asu manuia fo ile au sufono mai Hawaii anga ia tu Samoa.
New Zealand ma Australia manuia le usunga fono ale e whakasā ia i lana fontele i tutonu o malua i le isi lua vai aso. Ia, ana ia le malangona whamania tele i lau whionga i le pārmia le au le malo ma le masiofo le pārmia ia malana whainga malo manui o tau whaiva. Nai se lau pasene, io e, se fiu ale le taifau e ou le masina. Io e, whatanga e ou, let them park. Fe me e ou o wā le taifau le masina, e le minoi ma i le masina. Pa ware ngadua ngā le masina, susulu ma i ailo na malamalama. E susulu ma i ale malamalama o le masina i le taifau. Matse ma le taifau. Aisea. Lenga foi e ou valea fua. E ou le susulu mai o lai au mai le masina le malamalama. Pena o malau tō ngadua. Nau whionga le li pārmia o le lu i lea. Ioi. Tu upe e ou. E ou o wangase. Ioi. E ou o watu la epa, e ou o wali mongi, e ou o wa ia le tapipi, ma fonkoe. E ou o wa ta o toifo matua ngasea. Ioi. Tisia. Nau fo le winga leo tatu. E lea loa loto ma fufau. Pa wale me tatu tilo o leo. O was mai le vavea o si o ena po o. A le tala o le metafoa le o te awatua. O le masina ma taifau. Taifau le po e si sulu mai le masina e te vai e o le taifau. Fai mai lolo matua mato i se. Ai fo ingi eiku e o yengi. Ma fa rusa sulu le masina. A le mea ola la. E kilo le masina. Na te vai atu. E hita iai. Na o le malam. Ala e pau ara ngadua ngana masina o le susulu mai iai. Ia o le na. Lau whionga li pāre mia susulu iai lo malamalama. I le vaenga le fili. Wale o teta ua se vaenga o si tua ngai. Vaenga le fili. O lo tau fili lea. Manuia te lo tau whaiva. Manuia te tai o le malo. Manuia Samoa. Tātou whelua i taia. I le alofa maleanga le lei o le atua.